Amakuru yuzuzanya kandi yo kwizerwa yakusanyijwe na Radio Ijwi ry'Amerika yemeza ko iyo mirwano yabaye hagati y'ingabo z'umutwe wa M23 n'iza FARDC mu bice bya teritwari ya Walikale hahana umupaka ni ya Masisi. Aho ni mu birometero birenga 500 uvuye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika baherereye muri utwo duce bavuga ko iyo mirwano yatangiye mu masaha y'igicuku mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho ibitero byatangiriye Kalembe muri teritwari ya Masisi. Mapambano yalianza saa 10 ya usiku, ilianzia imirwano yatangiye mu masaha y'igitondo cyane ahagana saa 10. Twumvisha urufaya rw'amasasu, twese duhitamo guhunga. Buri wese yahungaye icyo yari afite mu ntoki, ubwo tugenda ntawe ureba mugenzi we. Ubwo twageraga hirya gato turenze Kalembe, twakomeje kumva urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona abasirikare batwiruka inyuma. Twahisemo natwe gukomeza kugeza amasaha turakirukanka kuko imirwano igikomeje. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaturage baba mu bice biberamo intambara Lutte contre les conflits armés ASBL rikorera muri ako gace ko muri teritwari ya Walikale ryemeza na ryo mirwano. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika kuri telefoni, Bwana Jean Paul Balingene Sanga ushinzwe itumanaho muri iryo shyirahamwe avuga ko iyi mirwano yahitanye abatari bake. Ibyo nabonye bwa mbere ni umusaza w'imyaka 50 wakubiswe amasasu mu mbavu. Uyu yahise yitaba Imana ubwo twageragezaga kumujyana ku bitaro biri hafi y'aho imirwano yaberaga. Si we gusa kuko hari n'abandi benshi baguye muri iyi mirwano. Twakomeje ubushakashatsi ariko kubera urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana muri aka gace ntabwo byadukundiye. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje kandi twebwe icyo dusaba nuko abayobozi bashyiramo imbaraga iyi mirwano ikarangira kuko ubuzima bw'abaturage aribwo buhatikirira. Dunia Ambroise, umuyobozi wa societe civile yo muri sheferi ya Bashali, nawe wahungiye mu gace kegerana na Pinga, yumvikanisha ko ubwoba ari bwinshi mu baturage kandi ko ari inkomere nyinshi. Icyo twabonye ni umubare w'abantu benshi bakomeretse kuri iyi nshuro. Ibyo byatewe n'uko abantu benshi bahungaga berekeza muri Walikale, abandi bajya Rucuru kuko ni ku mupaka w'izo teritwari zose. Uburyo abaturage bahungaga ubona biteye ikibazo gikomeye cyane kandi ni nabyo bigaragara ku maso yabo. Kuva agace ka Kalembe kafatwa nta tuza abaturage bafite. None ubu ni Walikale n'abari baragerageje gusubira mu bice byabo nabo uyu munsi bahunze. Abanyapolitiki bo muri iyo teritwari bo bahangayikishijwe no kubona umutwe wa M23 winjira Walikale, ubuyobozi burebera. Uyu ni Bwana Prince Kiyange Cyamwami wigeze kuba umushinga amategeko ku rwego rw'intara, twavuganye ari muri centre ya Walikale. Dufite ubwoba ko M23 kuba yinjiye muri Walikale biteye ikibazo gikomeye cyane mu baturage. Murabizi Walikale ni agace gafite umutungo wihariye, ubwo rero M23 kubikagezemo ntibihungabanya gusa abaturage ahubwo birahungabanya cyane ubukungu bw'intara ya Kivu ya ruguru. Ibyo rero bigatuma M23 ishobora gutekereza gukora ibindi birenzeho. Inaweza kufikiria tena mambo makubwa zaidi. Iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'uko M23 ifashe umujyi muto wa Kalembe ufatwa nk'ukomeye cyane kuri izo teritwari zombi. Aka gace gatuwe n'abarenga ibihumbi 47 kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi. Kalembe yakomeje kwibasirwa cyane n'intambara z'urudaca. Mbere y'uko aka gace gafatwa niho habarizwaga ibirindiro bikuru by'imitwe ya Wazalendo ifasha leta mu kurwanya M23. Kugeza ubwo twateguraga inkuru, amasoko yacu yatubwiraga ko imirwano ikomeje. Impande zombi zikomeje kwitana ba mwana mu kutubahiriza ubusabe bwa ONU. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zishinja inyeshyamba za M23 n'abasirikare b'u Rwanda zivuga ko bafatanije gutera ibirindiro byabo, mu gihe M23 nayo ishinja FARDC kwifashisha imitwe ya Wazalendo mu kubagabaho ibitero. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.